Kineziologija je nauka o pokretu, a primjena kineziologije u terapijske svrhe je kineziterapija. U ovom slučaju koji ćete vidjeti na slici, nakon povrede u predelu kolena i butne kosti, stvorila se kontraktura. Na slici pokazujem istezanje buta prednje strane da bi se kontraktura rešila. Radim fiksaciju karlice, istežem preko kolena, preko donje pripolja i radim preko fiksacije karlice, odnosno podizanjem koljena na jastuk vršim istezanje butne preko gornjeg pripolja. Kineziterapija je jako bitna u rehabilitaciji i sve ostalo je uvod u kineziterapiju i da bi rehabilitacija bila uspješna, kineziterapija mora da se sprovede do detalja. Budite uvijek u formi i posjetite e-fleraš.